Okay, so memang kita selalu family lah. Setiap bisnes memang ada masalah dia, nak macam-macam lah kan. So kalau Miss Min pula macam apa dia punya cabaran, challenge dia macam mana? Cabaran dia paling salah satu is to nak kata cabar. Dah lah aku fikir Sat. Fikir So banyak sangat. Saya ambil satu je lah. Kita dah lama. Sebab nak make sure brand awareness lah. Yang tu paling penting sebenarnya. Sebab brand awareness tu ambil masa. And then satu lagi kita ni nak, bila kita nak create our brand awareness, nak masuk retailing ni bukan senang. So buyer bukan semua buyer akan accept produk kita kalau kita produk kita tak famous, tak ada banyak SKU dia panggil, banyak jenis lah. And then kita tak heavy in marketing. So dia kalau nak masuk supermarket ke apa ke, dia benda tu yang paling penting kan, awareness. Tak semua kan ada kan betul-betul. Yeah, definitely, because kita consider like macam produk baru lah. So kita ada lah banyak produk-produk international yang lama dah, yang poker 20, 30, 40 tahun tu, tak ada apa lah kan. Wait a minute. Who are you? So kita ni baru check berapa tahun dah. So memang ambil masa lah sikit orang nak kenal. Cumanya kalau kita lagi hopefully that macam social media kita dah post kan, awak dah post dulu kan. So kita nak make sure that kalau if you know people support us on that would be great lah. It will part of kita punya marketing online jugalah. Miss, make it smile.